Kachi wangenene upina wanene, yani dunia yani hatari anzana ntutuluombi nkazi nikaze kuna kula kina mtu yalukutakia tatalufanikiwa uyo omwa wali wachula vyo kwene ngichani golden fingers panula piulu pao wakwela Mungu wakufikisha pao tachisulane alukwisika kuna yokwene yanga chakwele ne uwike kasuzi kaipa sana alafu kula antwani na jamani wanzana ya kusula yati nkazi zio ya omba yanga atafanikiwa nganga fanikiwa eku engia kusula ngichani mwe jamani tangini nina panaluchula inga manyile china lupata na Mungu kwene kuwa manyile pano wapangile binadamu akweni chupe choki kwamba chilufanikiwa wandachi komwe ya binadamu tachizidishi vya kufanga Mungu na manyile mipango ya kwene wampangila Kachi wangenene upina wanene unonduchula nene ila ndufika nene Kachi wangenene upina wanene unonduchula nene ila ndufika nene alafu na ya nina wanzana muluza lau kwambi familia ifulani awana kwe wasiaza langa ni vipululu kulatila kwamba nekwenu ulinana izala uzio ziyaipa jamani mwe mipango imungu iyo na yakazala uyo kweneno ya kuwa nila wa machi ngali apuli kukufanikiwa pani yaomba nganti ya kumanyile yatitwachulanga na wala tachituli alingi wakatengia kuzala ungu panuluchula ai dunia ya talamana sana ali ya tali panuluombi kazi yonsi utachionu wasi ili mladi kazi hiyo iwi ya halali kwa sababu nandiyanga vuganga wewe unumanyili kazi hiyo inuluombu lupata shingapi inilukusaidi ulule li familia yako nukuomba mambo yako kowa muomba ngutatia diali mana natuacha wafanikiwa ayantuya eo kweneno ya lukuzalawu ya luizakola inene lichimkali wala nsunina ndofumila bismati leko sikulipo wa milaso na nawa timunena tacha mutatatu nenile golden fingers Kachi wangenene upina wanene unonduchula nene ila ndufika